шаҳраки олимақом маҷмӯи 19 бинои хушсохтро дар як ансамбл ба шумо пешкаш мекунад. биноҳои тобовару устувор, пойбарҷову муҳташам намунаи барҷастаи сифати баланд хоҳанд буд. шаҳраки олимақом воқеъ аст дар буриши кӯчаҳои Закариёи Розӣ, Лев Толстой, Гулдаст ва Ҳамза Ҳакимзодаи ноҳияи Исмоилии Сомонии шаҳри Душанбе, яъне дар маркази шаҳр. тоҷи меъмор, офарандаи зебоӣ дар заминаи сифат. дуруд дӯстони азиз, барномаи ногуфтаҳоро шурӯъ мекунем ва ин барномаи спешл аст. барномаи махсус аст ки таҳия мешавад аз тарабхонаи Султон Бей дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Турсунзода 8, телефони тамос 88 303 4 8. фариштаи садо баргашт. Энҷел аз Амрико баргашт ва ман мамнунам аз Амрико ки фариштаи садоро раҳо кард ва омад ба Тоҷикистон, яъне ки меҳрнигори Рустам. дуруд ҷонам. дуруд акаҷон, бисёр аз дидоратон шод ҳастам. манам бисёр шод ҳастам ва 2 бор ё 3 бор тамос гирифтем дар барномаҳои радиои Азия плюс ёдам ҳаст. воқеан сипосгузорам ки маро фаромӯш накарден, дар барномаҳотон пай дар пай даъват мекарден, таронаҳоам мегузоштен. бисёр аз дурӣ дастгирии шумо барои ман бисёр як хурсандӣ, як хосро мебахшед. ташаккур барои меҳрубонӣ. чанд сол набуди? 10 сол ё 15 сол? 7 моҳ қариб. 7 сол буд. 7 моҳ баробари 7 сол буд. бисёр шик либос пӯшидед имрӯз. ба мисли шумо. шумо низ аз ман кам нестед. ба ранги сафед алоқамандӣ доред? кадом рангҳоро писанд мекунед ва кадом рангҳоро писанд намекунед? хоб, ранги зард, ранги сафед, ранги сиёҳ, ранги гулобиро хеле дӯст дорам. 4 ранг. кадомашро намеписандед? ранги хунукро. ҳама рангҳо воқеан зебо ҳастанд. рангҳо тақсим мешаванд, рангҳои гарм мешаванд, рангҳои хунук. мехоҳам аз Амрико пурсон кунам, чӣ ҳолу ҳаво доштед дар Амрико? дар кадом шаҳри Амрико зиндагӣ кардед? дар Калифорния зиндагӣ кардам, дар Лос-Анҷелес, ҷои макони мусиқӣ. Лос-Анҷелес гарм аст ба назарам? бале, бисёр офтобӣ аст. чаро пӯсти шумо насӯхтааст? шояд ки дар офтобӣ зиёд намегаштам. офтобаш сӯзон аст? албатта каме хеле гарм аст. ростига лос-анҷелесиҳо офтоб хӯрдаанд? бештараш бале, чунки онҳо ба назди дарё бештар мераванд барои шиноварии он чизо, офтоб мехӯранд. ба ман ки мумкин нест, ба ҳамин хотир ман худ аз офтоб мегурезам. ман худам офтоб ҳастам. меҳрнигор, шумо чӣ кор кардед дар Омрико? мехоҳам бипурсам ки чӣ хӯрдед, чӣ пӯшидед, дар куҷо кор кардед ва чӣ гуна пул ба даст овардед? чун ҳамеша кунҷко бастеда карзуҷон. дар Амрико ба мисли амрикоиҳо зиндагӣ кардам, чӣ тавре ки дар Тоҷикистон зиндагӣ мекардам. чӣ мехӯрдам? бештари вақт ман хӯрокҳои берунро дӯст намедоштам, чун намедонистам онҳо ҳалол омода мекунанд. баъдан кӯшиш мекардам ки масалан таомҳои ҳалол истеъмол кунам дар инҷо ва бештари вақт худам ғизо мепухтам ва ҳам эконом буд, ҳам ҳалол буд, ҳам тоза. Амрико офарин, дар умри сараш дар Тоҷикистон ғизо намепухт. дуруст аст чун буд. ва Амрико одамро мустақил мекунад. бале. воқеан баъдан бо 2 духтарак зиндагӣ мекардам дар Амрико. 3 духтар будем, дар хонаи дуошона доштем. исмҳояшон чианд? Гӯҳарез ва Руфӣ. ман бо Гӯҳарез ёдам ҳаст. бале. суҳбат карда будам. дуруд Гӯҳарез ҷон. бисёр духтараки зебо ва хушрафтор, хушгуфтор. бо онҳо хеле хурсанд будам, вақтам хуш мегузашт. якҷо зиндагӣ мекардем. баъдан ман ғизоҳои таомҳои миллӣ омода мекардам. ҳатто бори аввал дар Амрико ман дангича омода кардам ва аз хӯрданаш сер накардам. боварам наомад ки худам пухтам ростига. ва ташаккур ба ютуб ки дар унҷо ҳамаи рецептҳо мисол ҳаст ва аз унҷо нигоҳ мекардам, таомҳои миллии тоҷикиро мепухтам ва ба онҳо муаррифӣ мекардам. хеле хушҳол шуда буданд. ман шокиам ба он маъно ки ҳеҷ вақт боварӣ надоштам меҳрнигор як ғизои суннатию қадимии тоҷикиро омода кунад, чунки дар
тоҷикистон фикр мекунам ки ҳеҷ вақт меҳрнигор дангича омода накарда буд, вале дар амрико дангича омода кард. дар ёд доред шумо барои ман шеър нависонда будед? бале. духта ба нозуме кокил дарозум дангича дозуме марҳами розум. дангича доз шудам. беҳтарин ва ин таронаро ҳатман ки вақти дангичапазӣ сурудед. бале дар ёдам омад ҳатто гуфтам ҳамун як чиза информатсия агар бути мешавад. бале ва гӯҳаррез бо шумо дангича омода кард? не гӯҳаррез фақат хурд. хурду ҳаловат бурд. гӯҳаррез шумо вазифаи дӯстдоштаи маро доштаед, яъне манам фақат тайёрахӯр. лекин гӯҳаррез барои ман субҳона тайёр мекард, ғамхорӣ мекард. бисёр ширчои бадахшонӣ. духтари меҳрубон Ширчои буд. бадахшонӣ? бале. бо чормағзу тухмо? ака бо чормағз тухм не брекфастои мисол амрикоӣ баром омода мекард. брекфастҳои амрикоӣ чӣ гуна аст? хай бо ҳамун тухм, ҳамун шире, ҳамун нони хлеба, ҳамун тостера, ҳамун чиза. аммо Паниру. фарбеҳ нашудед, чарб нагирифтед? чунки ман худамро бисёр эҳтиёт кардам, бургер як бор намехӯрдам. қомати худро нишон диҳед. изо мекашам ака арзуҷони хадар мара нигоҳ. тамоман фарбеҳ нашудед? чарб шидам нагирифтед? ягон тақрибан 3 кило ба фикрам 50 кило шудам. унҷо дар куҷо зиндагӣ мекардед? иҷора мегирифтед хонаеро? бале дар вали зиндагӣ мекардам, калифорния, калифорния. дар Satiko Street. Satiko Street. Yes. Satiko Street. ба қавли алоиддин зебо садо медиҳад. Satiko Street. Satiko Street. Satiko Street. Satiko Street. Satiko Street. Yes. Yes. хайр, ман инглисиамро бо кӯмаки меҳрнигор чанд сол аст ки беҳтар мошалло мекунам? беҳтар аст. ҳатто ман мебинам дар таронаҳомам калимаҳои англисӣ ворид мекунен. рости гап пешравиётон хеле зиёд аст. бале, ва ин бо кӯмаки меҳрнигор аст. ва ягона чизе ки ман дар робита бо меҳрнигор, дар тамос бо меҳрнигор истифода мебарам фақат ҳамин аст: I love you baby. чунки барои ман мисли фарзанд аст меҳрнигор, дӯсташ медорам ва чун ба амрико рафт хеле дилам танг шуд барош. акнун мехоҳам бипурсам ки ба чӣ кор машғул будед дар амрико? дар амрико кӯшиш мекардам ки коннектҳо бо ҳунармандони хориҷӣ пайдо кунам ва студио пайдо кунам ки масалан таронаҳома сабт кунам. ва рости гап хеле кӯшиш кардам, чун дар хориҷи кишвар ба зудӣ ситора шудан осон нест, чун унҷо ҳунармандони боистеъдод хеле зиёд астанд ва мардумаш, аҳолиаш хеле зиёд аст ва барое ки муваффақ гардӣ хеле ва хеле меҳнат кардан дар кор аст. ва ба ҳамин хотир ман кӯшиш кардам ки коннекшнҳо пайдо кунам ва дӯстони хориҷӣ зиёд пайдо кунам ки бароям осонтар гардад. ва ҳатто ман бо дӯстони лос-анҷелесиам як таронаи амрикоӣ сабт кардем ки рӯзи истиқлолият пахш гардида буд ва ба бисёри нафарон аз тоҷикистон ҳатто хеле таъриф карданд ки меҳрнигорҷон санъати тоҷикистонро ба хориҷиҳо муаррифӣ кард ва хеле шод шудам. ин мюзик видеоро шумо метавонед аз шабакаи ютуби меҳрнигор тамошо кунед. на ютуби ман не, дар ютуби ҳамун хориҷиҳо будааст. дар ютуби шумо нест? не не. линкаш ҳаст дар ютуби шумо? бале. пас ба ютуби меҳрнигор сар бизанед, зангулачаро пахш кунед, обуна шавед дар шабакаи меҳрнигор ва линки мюзик видеои ҷаддиди меҳрнигорро пайдо карда дарои тамошо кунед. хостам бипурсам дар бораи иҷораи манзили зист дар амрико. хоб, нархашро пурсидед? иҷораи ман утоқи худамро доштам. утоқи ман $1000 буд. вау, моҳонааш. хеле қимат. шароитамон хуб буд, хонаи васеъ кушод буд. ман дидам як коттеҷи дуошёна доштед шумо? бале. дар коттеҷи дуошёна, яъне дар он коттеҷ 3 нафар зиндагӣ мекардед? бале, 3 духтарак зиндагӣ мекардем. ҳуҷраҳои алоҳида доштед? бале.
این همه پولهای در خانه ذخیره شده رو با خود گرفته به امریکا برده بله. خرج کرده اومدید یا اینکه اونجا با یگان کار مشغول شدید؟ راستی که پولهایی که در اینجا کار کرده بودم اونها رو خرج کردم در اونجا و بعدا خب در توی معرکه های اشتراک کردم یک چند مرتبه در امریکا در و باز من یک بار دیدم که شما همراه ستاره های بسیار پرجلو و هنرمندان نامدار و معروف ایران در کدام یک پروژه بودید یک جا یعنی اشتراک مشترک شما بود که یا ثبت شما از اینجا بود در برنامه بی بی سی بود نمیدونم در برنامه بی بی سی پیش از به امریکا سفر کردن به من خواست پیشنهاد کردن که من تاجیکستان رو معرفی کنم و یک لایف کنسرت گذاشته بودیم با در اونجا فرهاد دریا بود، لیلا فروهر بود در اون پروژه و من نیز از تاجیکستان بودم و خیلی خوششانس شدم که با این قدر هنرمندان معروف با استعداد در یک پروژه اشتراک ورزیدم و تاجیکستان رو معرفی کردم. اکنون برمیگردیم به اینستاگرام شما. وقتی در آمریکا بودنتون عکس خود رو با زمره از جوانهای سیاه پوست نشر کردید بله. که سر و صداهای زیادی رو به بار آورد و خیترها هجوم کردند. چون همیشگی راستی گپ چقدر مرا این رو افتاده میکند چون وقتی همون ویدیو رو گذاشتم همین یک گپ است که هر کس از دل و نیت و از فکرانی خود فکر میکند همون نفر و فکرای نالازم بسیار زدن که اونها یک راهگذر بودن که ما به هایکینگ رفته بودیم. هایکینگ چی است؟ پخود چی میگن؟ سیروگشت با طوری کوهنوردی بله رفتیم و ناگهان اون نفران رو دیدیم و خواهش کردیم که اون چالش با سیاپوسان بسیار چی میگن معروف بود و از اونها خواهش کردیم که همراهشون همون تیک تاک رو ثبت کنیم و ثبت کردیم چقدر نفرای مهربان با تربیت چقدر با اونها این ویدیو رو ثبت کردیم. اونها نیز موزیسین بودند چی میگن آهنگساز همون رپر نمیدونم ایجادکار بودند بله و همراه اونها این ویدیو رو ثبت کردیم و در اینستاگرام خود گذاشتم. دیگر همین قدر کامنت های بد رو نویسوندن کامنت های زشت در برابر اون سخن های زشت باز دیگری خواستمندان شما از تاجیکستان بودن که پشتیبانی کردن بله یعنی دو تقسیم شدن هست البته که مخلصانی خوب زیاد دارم در اینستاگرام که مثلا سخنهای خوب مینویسونن دستگیری میکنن. اکنون دشمن در همه جا هست بدخواه در همه جا است و همچون صنعتکار ما باید همیشه آماده باشیم به سخنانی بدی مردم چون همه وقت پرفکت نمیگوین مثال بله و همین خاطر جهانبینی کسی وسیع باشد اون مثال میفهمه جهانبینی کسی وسیع نباشد و همون اون خیامون مینه سرش فکر میکنه درستی گفت خیر 7-8 ماه این تقریبا یک سال گویا اگر بگیم اشتباه نمیکنیم یک سال شما چقدر مبلغ رو صرف کردید در امریکا؟ اکنون شر نیست همه این رو من مفصل بگم به شما نه خیلی پول زیاد صرف میشود چون اکنون اونجا دلار به مثل خیلی که مثلا 10 سومونی است چی میکنن همین خیلی است مثلا یک بورگر چند سوم است؟ اوکی یک بورگر با حدود $10 واو 100 سومون 100 سومون یک بورگر 100 سومون 110 سومون یک مثلا آب صاف میگیری $5 یک مثلا ما استاربکس بسیار میرفتیم استاربکس یک کروسان مثلا میگیری $4. من دیدم که باز در چند چهاربینی دیگر شما شرکت کردید و تیکه های اون رو در اینستاگرام گذاشتید از اون جمله در یک طربخانه بسیار با حشمت دیدم که سرود میخونید با کرته سرخ بله اطلس بود کجا بود؟ این توی بود توی کی؟ توی مردم ازبکستان بله سرود خوندید؟ سرود خوندم مخلصانم دعوت کردن و البته که مزد مهنت هم رو گرفتم چون میدونم که شما میپرسید و یک چیز دیگر رو باز دیدم در کدام یک صحنه شما برآمد میکنید و با ارکستر زنده اونجا یک طربخانه بود با حیث مهمان رفتیم با دخترکا مرا مهمانداری کردن دخترکای بدخشانی و از من خواهش کردن که من ترانه بدخشانی را در اونجا زمزمه کنم. من گفتم من نمیتونم خوندن در اینجا مجبور کردن و بعدم گفتم اوکی برآمدم ترانه رو خوندم. اونجا ارمنی‌ها بودن
آه زیر 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 خدا غم بگیرد. این ترانه را خواندم و نشستم، همه در حیرت موندن که من این ترانه بخاطر خیلی در اونجا فلکی داشتیم میخونیم چیزا صدا ما گوش کردن حیرتی شدم. راستی گپ هنرمنداشون نزدم اومدن، همون کالونی همون رستوران نزدم آمده است که برای من پیشنهاد کاری داده است که من در اون ترابخانه هر شب ترانه اجرا کنم. لیکن من گفتم که اکنون من این ترانه میتوانم، چون من در تاجیکستان نیست، اکنون هنرمندی ترابخانه نیستم و به همین خاطر راضی نشدم. لیکن از من خواهش کردن که اگر که مثلا چرابینی مخصوص شود با من همکاری کنن. من گفتم البته که چرا نه. بعد گفتن که ما میخوایم که ترانه‌های تو رو با صدای زنده یک بار با ارکستر گوش بدیم. گفتم اوکی نو پرابلم. برآمدم میکروفون رو گرفتم و ترانه‌های ارمنی هم تبسمی لب تو کی دارد، این ترانه‌های ارمنی است و من با تاجیکی خوانده بودم این ترانه‌ها رو. این ترانه ها رو خواندم و این اونها بود یک ترانه دیگر بود که بگونه 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 بود دردی محبت و جانم، این رو نواختن و بعدن ترانه سرگلین رو خوندم و اونها در حیرت موندن. هم گفتن که در ترابخانه ما یاد نداشت که همین خیلی از هنرمندان زن همین قدر زیبا ترانه اجرا کنند و اونها افتخار کردند و دیگر خوش آمدی و پیشنهاد کاری دادن. بله نوازنده هایشون دیگر شماره هاشون به من دادن که با تو همکاری کنیم. دیگر خیلی خرسند شدم. البته که وقتی که باز همکسبان خود رو در خارج کشور میبینی با یک روحیه دیگر میشود. خیلی خوشحال شدم که آهسته آهسته من با هنرمندان امریکایی شناسایی پیدا کردم و آسته خوب شد. عجیب عجیب. و باز دیدم که با طلب شو روزهایی رو با هم گذرانده. بله چقدر اکای طلب شو مهمان دوست هستند، چقدر با عزت و با حرمت هستند. مرا دعوت کردن مهرنگار جون، تیکت هم سوخت راستیگه. من باید لس آنجلس میرفتم، اکای طلب شو گفت مهرنگار جون خیلی داری دوست غنیمت های نوبتمو تیکت بست تا یک روز دیگر همراهشون نیستادم. همراه اکای نعمت، اپای زمیره، اکای طلبشا یک جا یک شب نشینی خوب داشتیم. برای من غذاهای بالذت آش پخته کردن و گوشت بریانی بالذت. میدونم که من گوشت دوست میدارم. دیگر اکای طلبشا بسیار چخلگم انسانی خوش چخچق است. باور کنید در کمپانی او عموما زیق نمیشه، آدم میتواند اوژنگ پیدا کند. حتی باور کنید گفتند که مثلا در آمریکا مهرنگار مانده است و دیگر بر نمیگردد به تاجیکستان. شوهر کرده است. بله شوهر کرده است. گفتند این یک برخی از نارفیقان در مرحله در امریکا قرار داشتن شما خود را وطن دوست گرفتند، یک و یک بار درباره وطن دوستیشون حرف زدند و آنچنانی نشان دادند که گویا که مهرنگار تمام از وطن رفته است، دیگر بر نمیگردد. واکنش شما، ریاکشن شما نسبت همین اتهام و نسبت همین گونه مناسبت چطور بود؟ میدونید این خیل حالت ها آدم رو باز چی میگوین بقوت‌تر میکند، قوی تر میکند و من آماده بودم که این خیل سر و صداها میشود، چون آسان نیست. در غریبی بودن عموما آسان نیست، چی پولدار باشد چی بی پول باشد. عموما غریبی بسیار چی میگوین وقتی که در وطن هستی این تماما دیگر احساسات هست، روحیه آدم تماما دیگر است و متاسفانه در امریکا بودن هموطنانی که مثلا گفتن کمک میخوام برام بکنن، لیکن بر عوض کمک تهمت‌های بردروغ کردن. مثلا خواستن مرا بشکنن که مهرنگار تو در اینجا چیکار میکنی، به تاجیکستان سفر کن، در اینجا هیچی نمیشود. کی این خیلی حالت ها بود. مثلا من نمیگویم کی، لیکن شاید اون نفری که این برنامه را نگاه کند بفهمد کی از خودش و فکر میکنم که شاید از این رفتارشون شرم بدارن کمتر، برای که من همچون جوان از خودم خیلی باوری دارم که من در اونجا یک چیزی میشوم انشاءالله، چون من در اینجا خودم را توانستم در اونجا نیز میتوانم و
баъди ин суханҳо ман рафтода нашудам. Истодам дар Лос-Анҷелес, ҳатто ин клипҳоро кардам, таронаҳои англисӣ сабт кардам ва пешниҳодо аз менеҷерҳои эронӣ пайдо кардам, ки ҳамроҳ мехоҳанд ки ҳатто турҳои калон баргузор гардонанд. дар бораи менеҷерҳо баъдан ҳарф мезанем, аммо мехоҳам ки муфассал дар ин бора касе сари шумо фишор овард? Наметавонам бигӯям, чун ман қаблан дар Тоҷикистон он қадар қатъи одамо мисол гуфтугӯ надоштам. вале ман характери шуморо медонам. Шумо метавонед ҳар як нафареро ки фишор меорад ҳаққашро дар кафи дасташ бидиҳед. Ман мутмаинам ки шумо метавонед. ва чаро ҳаққи он нафарро дар кафи дасташ надодед ё додед? албатта ки хаб намешинам дар ин ҳолат. чӣ гуфтед? наметавонам бигӯям, ин шахсӣ аст, лекин амиро гуфтаниам ки ман як духтаре ҳастам ки ҳеҷ вақт дар пушти як кас кор намезанам. мегӯянд ки аз аммо одаме битарс ки аз худо наметарсад. аз доираи он тавтияпардозону туҳматгарон раҳо ёфтед? албатта, худоро шукр, худованд маро дӯст медорад ва бовар кунед, вақти раҳо ёфтам зиндагиам боз хубтару беҳтар шуд. вале чаро муфассал намехоҳед дар ин бора ҳарф бизанед? чун табам хуб намешавад. аввали 1 моҳ 2 моҳ 3 моҳ баром душвор буд, баъдан 4 5 6 моҳи ки 7 моҳе ки будам дигар хуб гузашт, одат кардам. масалан ки дастгирии равонӣ мекард шуморо? дар он ҷо фарқ надорад. дӯстони хуб доштам. акнун медонед ҳастанд одамои бад, ҳастанд одамои хуб ва ҳамватанони азизам буданд ки дар он ҷо номошонам мегирам. апай гӯҳаризҷон, апай парастуҷон, умед, як нафари дигар дӯстам буд ки бисёр маро дастгирӣ мекарданд, рӯҳиямо баланд мекарданд. меҳрнигорҷон, ту ҳатман муваффақ мешавед дар ин ҷо, ҳатман ҳамаш мешавад, фақат камтар сабр кардан дар кор буд. ё ин ки баром ягон сюрпрайз мекарданд, ягон аз ино ташаккурӣ баён мекунам ки ҳамроҳам буданд ва модарам фақат ба ман мегуфт ки ман эҳсос мекунам ки дар он ҷо ту муваффақ мешавӣ. баром мегуфтанд, бовар дорад модарам ба ман. ба ҳамин хотир бо дастгирӣ, бо суханҳои модарам албатта ки тоқат кардам. ҳатто ман омаданӣ будам, гуфтам ман тоқат намекунам, ман ба Тоҷикистон бармегардам. модарам гуфти саросима нашав, ту аз уҳдаи ҳамаи чиз мебароӣ. ба ҳамин хотир бо тавсияи модарам истодам ва 7 моҳро паси сар кардам ва билохира ба Тоҷикистон рӯзи истиқлолият омадам. чӣ қадар бовар мекунед? фикр кардам ки дар хобам дида истодам ин ҳолатҳоро. бовар мекунед? ҳамин рӯзи аввал ки омадам модарам гуфтам монда будам, гуфтам модарҷон ман мехоҳам ки назди Сомонӣ як қадам бизанам ва қадам зада истода будам ки меҳру муҳаббати мардумро дидам. чӣ қадар меҳрнигорҷон хуш омадӣ. аз думи машинам сур мекунам. меҳрнигор мо туро дидем, хостем бигӯем ки хуш омадӣ. чӣ қадар ман шод шидам рости гап. меҳрнигор, акнун бармегардем ба масъалаи продюсерҳо ва менеҷерҳо. ман шунидам ки менеҷерҳо ва продюсерҳо дар амрико сарояндаҳоро ғуломи ҳалқабаргӯш мекунанд. бале, ин хеле ҳам ҳаст. рост аст? ва боз шунидам ки продюсерҳои гугӯш таваҷҷӯҳ карданд ба шумо. акнун ин ҳолат ҳам буд, рости гап, лекин ҳамкорӣ нашуд. рости гап чаро? пешниҳодамон яъне чӣ пешниҳод доданд? яъне ҳамон шарту шароите ки барои ман пешниҳод карданд дар қарордод бароям на он қадар хуш омад. ба ҳамин хотир ман даст кашидам аз ин қарордод, лекин якчанд қарордоди дигар баром пешниҳод карданд, лекин ман бояд ба амрико баргардам, баъдан онҳоро аз назар бигзародам. дуруст кардед, зеро ба ман гуфтанд ки бархе аз сарояндаҳо ба бандҳои қарордод таваҷҷӯҳ намекунанду сарсарӣ имзо мемонанд ва худро ба дарди сар гирифтор мекунанд. ба ҳамин хотир ман дар мавзӯи қарордод бисёр таваҷҷӯҳ мекунам, чун имзо кардани ин хелро дӯст надорам. аз чанд қарордодҳо дар Лос-Анҷелес ман чӣ кардам, даст кашидам. бале, онҳо ҳайратӣ шуданд. ҳатто як ҳолате буд ки дар суҳбат дигар суханҳоро гуфтанд, дар контракт умуман дигар чизҳо буд. қарордод то 9 сол. ман гуфтам ки бубахшед, шумо ин қарордоди барои ман шумо пешниҳод кардем ба суханҳое ки дар назди ман гуфтен умуман ҷавобгӯ нест. вау, браво. баъдан барои ман чӣ мегӯяд он нафар? мегӯяд ки оҳ меҳрнигорҷон бахшиш, ин қарордод барои ҳунармандои эронӣ буд, қаблан мо танҳо номи шуморо гузоштем. гуфтем аҷоиб, гуфтам ин хел кор намешавад, гуфтам ин профессионалӣ ки нест. дигар ҳайрон шуданд ки ман фикр кардам ки ман хеле кас Тоҷикистон ҳастам, шояд хеле имзо мекунам. нохонда бо чашми пӯшида имзо мемонеду
اسیری بله. اون نفرون میشوید. بله این کلمه معنی رو دارد که ما مثلا وقتی که کنترکت با شما میبندم یعنی کنترکت ما تمام شد شما 1 سال دیگر به سبب مرا میخرین مثال خستید که خوب بید نمیشود. و باز یک چیز دیگر فهمیدم که در یک پروژه بالیوود هندوستان چی کاری کردید؟ ترانه سرایدید؟ هست چیزی؟ ترمه میوید. انتظار شویم فرامدن ترمه را. क्या बात है क्या बात है چی میشد منوش؟ क्या बात है it means wow you can یعنی really خیلی dance. خوب همین خیلی میشه خیلی خوب یک بله، عالی یعنی وقتی که یک چیز رو برای شما مثال شما رو به توجه میارد واو میگه چقدر زیباست چقدر حیرتی میشین امرا क्या बात है. نشود که شما رو در سینمای بالیوود ببینیم؟ کاری که انشالله که در نظر است خیلی در مورد صدام است. خیلی خوب. بله. عجیب. خیر آهسته آهسته این معلومات رو کشیده گرفتیم؟ نه دوامش رو نمیگوید. جای اساسیش هم برای شما نگفتم. چی بود جای اساسیش؟ بسیار اینترستینگ هست لیکن شما دیرتر میفهمید. کنجکاو شدم و واقعا نمیدونم سوال رو از کدام طرف پیشنهاد کنم که از درون نگار کشیده گیرم. نمیشود. خیر لااقل بگوید که این با یگون سینماگر یگون رژیسوری بالیوود علاقه‌مندی دارد. Thank you. نباشد این سوال رو باز پیشکش میکنیم در برنامه‌های بعدی. میشود. میخواهم خلاصه گیری بکنیم. یعنی تمام دیگر توی و سور و خورسندی های مردم تمام شد دیگر نمیروید به توی خورسندی های مردم؟ چرا نمیروم؟ البته که این حال در تاجیکستان هستم حاضرم که در خدمت مردم عزیزم باشم و البته که با اونجا رفتم باز در خدمت مردم عزیزم در امریکا هستم و یعنی حالا موسمی توی خورسندی هست مردم میتوانند به توی خورسندی های خود شما رو دعوت بکنند؟ البته چرا میروید؟ البته. یعنی ناز نمیکنید که من از امریکا آمدم من توی نمیروم این خیلی حرفا نیست؟ خیر نکن ناز نکن نمیبردارم. نه البته که من با جان دل در خدمت مردم عزیزم هستم در خدمت مخلصانم با منیجرم میتونند که پیوست شوند و البته که حاضرم که برآمدها داشته باشم. بسیار خوب و میخوام که یگون ترانه نوسرودای رو زمزمه کنیم. از ترانه های نوسرودا چیزی هست که کسی تا هنوز نشنیده باشد؟ البته. چی؟ خلقی باشد یا اینکه مدرن؟ بیاید یک خلقی یک مدرن. صندوقچه زرگری پرای نقرای خام هی صندوقچه زرگری پرای نقرای خام جان دستک زده میگذری نه علیک نه سلام دستک زده میگذری سلامت باشی حیران بر دیگران گشتی نگشتی به مرام حیران بر دیگران گشتی نگشتی به مرام عجیب. این با سبک خیراندیشی نوشته شده است. بله استاد خیراندیش این ترانه رو برام نوشته کردن و آهنگسازش ظفر میباشد. به حد ترانه شیرین و زیبا. کی میبراید؟ کی این ترانه رو دسترس میکنیم؟ روزهای نزدیک. روزهای نزدیک. بسیار انتظار نمیمونم مخلصم. خیلی خوب. از مدرن ها چی؟ انگلیسی ترانه ایجاد کردم. مرحبا. From the first time that we meet, ooh, I knew that you for me, baby. The way you make me feel so right, baby. If only you could see what you do to me. Only thing I need is you beside me. I know you scared, but take my hand, baby. I'll lead you to
a place where the love is so filled with passion. Love me, love me. عجب. این هم برآمد؟ نه. هنوز درتون باشد این ترانه رو شما با زبان تاجیکی بله، نیز با فارسی. این نویسنده آهنگش بوده. برای من آشناست. هم با انگلیسی هم با فارسی این ترانه میبراید. هم با انگلیسی هم با فارسی. فارسیش رو من نوشتم و یادم هست این آهنگ. هیچ کس به دنیا جایت نگیرد، عشقی تو هرگز در دل نمیرد. دل کی شد عاشق جان در عذاب است، چون تشنه سوی آب است، آب است. عجب ترانه زیبا. منتظر باشید ترانه های تازه به تازه مهرنگار جان را. من میآید. و اصلا نمیخوام خداحافظی بکنم، میخوام که این صحبت تا جاودانه ها ادامه یابد، این صدا تا جاودانه ها صدا بدهد و این نوا همیشه در زندگی ما و شما تنین بیاندازد. خلاصه برنامه رو اینجا جمع بست میکنیم. خوش اومده. و نگفته نماند این اولین برنامه اکسکلوزیوی بعد از سفرم با شما بود و این همچون نستالژی است برای ما همراه شما برنامه کردن. راستی گپ و تشکر زیاد که مرا دعوت کردین. بسیار میnnتدار هستم. خوش باشید، سلامت باشید. این برنامه رو تماشا کنید، پیوست شوید با شبکه ما، ابونه شوید و همچنین به شبکه مهرنگاری رستم که لینکش رو در پایان میمونیم، استنادش رو در پایان میمونیم، درآیید و ابونه شوید. من ممنونم از همه شما که طول این ساعت ها با ما بودید. مطمئنم که توتون بالیده گردید. خداحافظی میکنیم. خیر. بای. بیناهای استقامتی 6 آشیانه با حجره های فراخ، دالان های عظیم و پنتخاوس های دلفریب شکوه شهرک عالی مقام را افزون می سازند. توقفگاه چند قبطه автомобیلی برای کل ساکنان و مهمانان شهرک عالی مقام. صفت عالی، نقشه معماری عالی، نمود ظاهری عالی، صنعت معماری عالی. خلاصه در شهرک عالی مقام همه چی عالی. شهرک عالی مقام واقع است در بوریش کوچه های زکریای رازی، لو تولستوی، گلدست و حمزه حکیم زاده ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه، یعنی در مرکز شهر. تاج معمار، آفرنده زیبایی در زمینه صفت.